Lamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm taking a was going Mr. Post. Doing a taking link and Dr. Joshi Reman, poison as a whole. Then from there, I can't tell the Magatam Timbani. Yeah, so Castle of course at the 5th of December. As you can see, if you can scroll like account, yeah, also go Mr. Post. I'll find scroll fan come away, Silk so come on, Silk so gonna post your car. Ngata va khe don't very very so he wrote munhu un'we ntsena vhele a swi tiva ku it's his title ya track yena of course yi ta ka December then he wrote ku nge olovi so loko hi pfula kwalano swi kahle hi vheta va hi pfurile ha swi vona ku na mavele la ha swi vona clearly ha swi vona ku na mavele ma nga wetela ma tele swinene then loko hi langutisa ha swona ku na vele rin'we ri nga yimarisele la xikarhi la only one so leswi vula swi loko ku te a storm here a ku na some sort of moya or mpfula something like that swi nga fika swi destroya la vona mhaka leyi even then fika ku sala lera rin'we ntsena la hi ri vona ku la so swi fambisana na message wa yena inani Hosi Ngome Mr. Post is basically trying to say ku va win a na ma vona mavelu swi swin'we swa simple ngo va win lavan'wana ku sala hi hari yexe in other words va win ka music so sure Hosi Ngome is trying to say ku va win vo Dr. Joshi Reman na Limpopo Poison as a whole va win ani very very hi vona a compete ku na vona ni fike hi twisa na beef ku yiya kwini is trying to say ku va win yena a ri yexe a nga sali ku na swona kwala na swona ku sala vele rin'we ntsena kwala leswi Hosi Ngome Mr. Post is trying to say kwala ku va win ku yo sala yena a ri yexe namuntlha va gwangwangwaragwagwa ka ha na tinghoma ka gaza gwangwangwaragwagwangwa na mhaka leyi so ya swi tikomba Hosi Ngome Mr. Post this year yi na confidence yo karhi loko ze yi nga humesangi hi ti-1 a ni ri sure ku yi ta humesa hi ti-1 loko ze yi cinca raya ka ti-6 sure ku yi na confidence yo karhi because obviously logically speaking loko a yi lo humesa hi ti-1 ta December a yi ve na enough chance yo va yi kuma ti-streams swi tikomba yi na confidence Hosi Ngome leswi hi nga ta swi vula for now swi komba yi na confidence a yi chuwangi hambi sweswi hi swi vona ku Nomonde Roger a nga kona ka project swi kombi na ku a swi yi chuwisi at all yi ni mhaka ya yona na mhaka leyi so hi sweswo that's what is basically trying to say kwalano so all the project ta huma vhele the 6 ta December se ti fikini hi ta hi khe hi twa ku swi fambisa ku yini so ku na tivosi tin'wana ni vheta ni ti tsundzuka ku ni nga ti endla ka channel laniwa so loko ni kha ni langutisa laha hi ti-votes laha a ni vhele ku vhota vanhu a ku vote mina loko ni kha ni langutisa competition is very very tight as you can see kwalano very very tight ku vote 1100 people I'm happy for that na khensa swinene n'we mi nga vota hinkwenu swi kahle ku va nhlayo yi ri so swi endla ku hi va na sample ya kahle ma vona ni ndani ku va mi kuma ku nga votangi vanhu vo hlaya so loko yi ze ku 1000 it's a lot of people so ti-percent teto so far Hosi Ngome is at 51%, Dr. Joshi Reman vele ka 49%, so it means swi komba vanhu vo hlaya va yimele ngopfu project ya Hosi Ngome Mr. Post ku hila compared to ya Dr. Joshi Reman leswi ndisaka swo kwalano matona tinambara leswi ti nga tshamisa swona kwalano so hi ta hi khe hi vona ku swi ta reflecta ka ti-albums or what ku very as Master Tin tshama kha ni vula loko ku ri album yi na impact vanhu va ta stream hi sweswo vanhu va ta swo boha vanhu va stream and tinambara ta hina as Master Tin tani swi ni kha ni vula ni ku swilo swa ti-iTunes loko ho pfa hi swi veke na sayitini hi languta tinambara vo YouTube kwa hala swi tshika yena swi famba yana nkarhinyana swi nga pfuna so ka ti-iTunes yes ta va competisa just for fun ku va hi khe hi va promoter but I think the platform starts straight vo Spotify na vo YouTube ma vona mhaka leyi yeah even then of course khe hi nda ya ka Mthimbano mhaka ya Mthimbano wena minkarhi yin'we yi pfa yi ni tikela nyana because I have trust issues when it comes to his things sweswi vangiwa hi ku va a tshame a yena a ku ni humela stunt ka mhaka leyi ya Gagashi ma vona mhaka leyiwa so ka mhaka leyi ya Mthimbano hi ta hi kha hi tirhisa allegedly hi ku swilo leswi hi nga ta va hi kha hi swi hlaya kwala so mentioning of course rito kwalano ka ti-post to karhi ta Mthimbano ku endleka yini manjheni Master T so eka the first post of course he wrote arrested of course loko kha kombisa ku i khomiweni ku hikwalano yeah I think leyi post a ni yi vonini ni ve ni ni ignore ku a ni nga voni ku na details ta nchumu ni kha ni cheka loko like
mthimbani kumbexana u va ku zameni ku va maybe a ti-promoter and stuff like that ku naswona a hi problem vhele wena mhaka leyiwa na vanhu a ni vona kha va kombisa ku maybe ti-album and stuff like that I was like xilunghini mara ni tlhela ni mention-iwa kambe like leyi post a ni nga yi vonangi leyi nga la henhla leyi of course ni mention hi rito still leyi a ni nga yi vonangi leyi post so hi wrote is done so ku a ku tsala ku is done hi pfula tintiho la we can see ku ri ku na ink la tintiho ta yena swo ku ti na ink mato ti na ink la so laha ku hi yena yo khomiwa naswona ku ink yi kona tintihweni hi yo yaleyo ink ha yi vona kwala or what looks like ink wena mhaka leyiwa so i gandlisiweni loko munhu vhele a za a gandlisiwa tintiho it means u va a ri na a criminal record leyi vhele obviously yi va yi ri very bad very criminal record a yi pfuki yi ve kahle and stuff like that so hi leswi force a nga fika kombisa swo sweswo so hi leswi of course mhaka yi nga yimisa swona swa ti-assumptions hi nge swi tirhisi i ti-case leswi swa hlupha leswi hi nge vuli ku hi hleketela yini ku nga ku ri yini yes swin'wana hi swi khavharini na ti-protection orders stuff like that mara a hi nge assume sweswi ku issue yi nga va yi ri kwini until yena a hi humesela statement xa official hi kota ku va hi swi twisa ku endlekini ku swilo swi tele vhele maybe swi nga va swi ri related maybe na vanhwanyana ku vhele a swi tiva vanhwanyana these days lava va swi lava ngopfu vhele swa extortion and stuff like that loyi na timali munhu vhele so we really don't know ku ndleka yena and stuff like that so hi ta va hi kha hi tshikise leswiwa so yeah ni nga n'wi nyika 80% chance ku a nga ri ku hembeni considering the fact ku mhaka leya previous leya ya protection order a yi ri straight hi kombela evidence ni nga ku ya I can give him 80% ku mhaka leyi a yi lwela ku nga ku ri ntiyiso ku i khomiwini so ya mi no vulela kwala ka criminal record la criminal record na yona a redzi leswo loko ri amukeza nto sika bani ta kombela mi tika subscribe hambi vo ku phuta vapfuxeli va n'wina hi n'wi mi hi vangelaku na muhumulaniwani mani pfuka dyambu ri nga ku hiseni mayengana na nsati pfuka nga na nyimba nsati wa wena mayengana va ku koka kokisa sweswi va ku koka kokisa sweswi mi ya badama le ka photoshoot le mi xuta tinyimba i xi xo kombiwa munhu nyimba wa ti va dihluvulini nsati wa wena hi vona na layini va wa ntima luwa wa ku ze u ya wa fika na hala mahosi hala mi loyi ni nga si va n'wini nga ku mi lo phuta ngopfu mina i kuma ntswatsi wa munhu mpfhuka va nga na mpandla kwele ku ya xutiwa na ti-picture i twa ku va kha va tigembeterisa nyimba i tlharihe kahle la mfana wa mfana zi pfuka na mpundu na nsati miyengana miya gembetela nyimba le giyani komba ku wena nsati wa mitlharihangi nyimba i xixo xi nga ze xi kombiwa va matiko va fanele vo xuta na vo va tiye nhlana mani i nga zi ya vona nkava wa nsati wa miyimani zi pfumela na wena hi ku loko munhu a ri miyimani na nkava wa ya wu voni wu swayile